Vladavina cara Dušana, kako je naširoko poznato, je obeležena u svetlu vojničkih poduhvata, toliko silnih da su mu oni opravdano nadinuli istoimeni epitet. Kroz istoriju Nemanjića, ali i tokom drugih epoha, mnogo je stranih vitezova imalo privilegiju da bude deo privatne vojske vladara. Među njima su i Nemci koji su u vreme Dušana Silnog činili čuvenu Teftonsku gardu. Palman je rođen krajem 13. veka u Štajerskoj, preciznije u mestu koje se u dubrovačkim dokumentima spominje kao Littenberg, verovatno današnji Ljutomer u severoistočnoj Sloveniji. Poticao je iz sitnije plemićke porodice germanskog porekla. U najranijoj mladosti služio je na dvoru kao paž, pripremajući svoj put ka viteškom zvanju. Svoju ratničku karijeru počeo je sa oko 16 godina u redovima Henrija III. Goriškog. Posle 4 godina se vratio u svoju zemlju gde je bio proglašen za viteza sa svega 20 godina, što dovoljno govori o njegovoj hrabrosti i vojničkoj veštini koju je posedovao. Prvi pomen germanskih plaćeničkih snaga u istoriji Nemanjića vezuje se za 1330. godinu i bitku kod Velbužda, u kojoj su se sukobile strane Kraljevine Srbije i Bugarskog carstva. Vojska cara Mihajla Šišmana je do nogu potučena, a pomoć u ovoj slavnoj srpskoj pobedi pružili su i plaćenici iz Kraljevine Aragona i Svetog Rimskog carstva. U celoj toj priči pojavljuje se jedan poseban vitez, Palman, ime koje je često ponovljeno u današnje vreme i koje je praktično nezaobilazno kada je tema car Dušan i njegova lična garda od 300 gorostasnih vitezova. Pošto je rođen sa duplom zečijom usnom, izvesna grofica u koju se zaljubio ga nije želela, a on je kao pravi vitez, obrazovan u viteškim i ljubavnim romanima onog doba, odlučio da ne odustane od njene neuzvraćene ljubavi. Bio je spreman da učini sve kako bi je pridobio, pa je otišao u Veneciju na operaciju. Iako je medicinska intervencija bila uspešna, grofica ga je i dalje odbijala, a Palman je polako upadao u depresiju. Počeo je utehu tražiti u borbi, a kako je nije moglo uvek biti, provodio bi vreme na turnirima gde je svoje ratničke veštine sigurno još više poboljšao, ali ih morao platiti gubitkom jednog prsta. Palman je napokon odustao. Odlučio je da ode negde daleko. Krenuvši u svoje pustolovine, zaustavljao se redom od mesta do mesta. Ništa ga nije dovoljno fasciniralo da bi promenio svoju odluku koju je doneo pre odlaska, da ode u svetu zemlju i bori se protiv muslimana. Ipak sve se promenilo kada je iz austrijskog vojvodstva stigao u Srbiju. Išavši putem Jadranske obale, stigao je u Zetu, gde je u tom trenutku pod titulom mladog kralja vladao sin vladara Srbije, Stefan Dušan. Šta ga je konkretno nateralo da ostane nije poznato, ali se na kraju dalo ispostaviti da je sada već otprilike 40-godišnji Nemac konačno našao ono što je tražio. Palman se prvi put spominje na ovim prostorima 1333. godine, ali ne samo kao običan ratnik, već kao čovek od kraljevog poverenja. Ovaj nemački vitez je te godine, kako tvrde dubrovački spisi, poslat u Dubrovnik da pokupi svojevrsnu ratničku opremu namenjenu neimenovanom vojskovođi iz redova srpske vojske, a koju je trebao dostaviti kraljevom ličnom lekaru, magistru Antoniju. To nas dovodi do zaključka da su Palman i Dušan imali kontakt pre 1333. čim srpski kralj u najranijoj epizodi svoje vladavine ima poverenje u jednog inostranog viteza. Poverenje vladara nije bilo lako zadobiti, pogotovo ne u srednjem veku kada su čast i moral zaista imali centralnu ulogu u životima vitezova, ali i svih ljudi. Palman je imao brata Kjarana i sinovca Georga, koji su zajedno sa njim došli u Srbiju i stupili u redove gospodara Srbije. Druga poznata imena te tevtonske kompanije bila su Dietrich iz Beča, Kraftin i Gregor Paulić iz Valdenberga, Raf iz Štajra,
dok je najugledniji vitez bio izvesni austrijski grof, Friedrich iz Ortenburga. Ime izvesnog Gregora Paulića, kako je zabeleženo u dubrovačkim dokumentima na latinskom jeziku, može biti i Đorđe Paulić, ali je sigurno u pitanju vitez slovenskog porekla, čime otpada jedan mit da je lična Dušanova garda bila u potpunosti germanska. Kada je 1332. godine vojvoda Bogoje zajedno sa arbanaškim vlastelinom Dimitrijem Sumom digao ustanak u Zeti, Dušan je preko Palmana ugušio pobunu. Moćni Bogoje se posle više nije pojavljivao u izvorima, što nas dovodi do zaključka da je njegova karijera bila gotova, završivši se najvjerovatnije smrću. Iako je važio za jednog od najsposobnijih, ako ne i najsposobnijeg vlastelina u celoj Srbiji u tom trenutku, Bogoje zajedno sa Dimitrijem Sumom nije imao nikakve šanse protiv vojske predvođene Palmanom i njegovim bratom Kjaranom. Ipak ni tad još uvijek nije bila predstavljena garda. Do regrutovanja 300 vitezova i osnivanja alemanske plaćeničke garde došlo je 1336. godine. Najpre početkom te godine Palman poslat u prvu ozbiljnu diplomatsku misiju u svoju otadžbinu, austrijsko vojvodstvo, gde je trebao isprositi princezu Elizabetu, u našoj literaturi poznatiju i kao Jelisavetu, bratanicu austrijskog vladara Otona Habsburškog, odnosno ćerku nemačkog kralja Fridriha Lepog. Razlog zašto je baš Palman odabran za tu misiju je očigledan. U pitanju je bila njegova zemlja rođenja i u pitanju je vladar sa kojim je mogao komunicirati na maternjem jeziku. Kriza u braku vladarskog para Srbije bila je sve veća, a Jelenina moć da Dušanu rodi naslednika prestola sve manja. Kralj je odlučio da se razvede od princeze sa bugarskog dvora i sebi obezbedi ženu sa zapada Evrope. Ne samo da bi mu mogla roditi naslednika, već i da bi imao političku podršku u ratu protiv Bugarske, što bi potencijalno smirilo kralja Karla Roberta na severnim granicama i otvorilo put Dušanu za buduće širenje države na jug. U proleće iste godine Palman je krenuo nazad za Srbiju, a zajedno sa njim su pošli predstavnici Otona Habsburškog. 12. aprila 1336. kako beleže dubrovački spisi, grad im je dozvolio siguran put do Kotora. Tokom pregovora se situacija drastično menja. Elizabeta naprasno umire 23. oktobra, verovatno od kuge ili tuberkuloze. Postoji priča koju je zabeležio Jovan Viktrinški da je Elizabeta tobože umrla od tuge jer se nije želela udati za šizmatičkog kralja. Cela bračna enigma kraljevskog para Srbije završena je srećnim krajem. Najverovatnije u toku zime je Jelena uspela da zatrudni posle skoro 5 godina truda, a u toku 1337. rodilo Dušanovog naslednika, Uroša. Palman se ponovo vratio u Štajersku i Austriju, odakle je pokupio pripremljene vitezove, njih 300, i u jesen se sa njima uputio ka kralju Srbije. 6. decembra 1336. doneta je odluka u Veneciji da se na zahtev kralja Stefana Dušana dozvoli besplatan i bezbedan prolaz Palmanu i kompaniji koji bi činili vladarevu ličnu zaštitnu gardu. Mletački senat je tog dana izdao saopštenje. Na zahtev gospodina kralja Raške odobrava se da do 300 pešaka, koje namerava da angažuje van Venecije, mogu proći kroz naš okrug do svojih krajeva, koje, kako kaže, želi da upotrebi kao svoje lično obezbeđenje. Iako se u ovom saopštenju navodi 300 pešaka, zahvaljujući navodima Jovana Kantakuzina iz druge polovine 14. veka, znamo da je Tevtonska garda služila Dušanu i kao pešadija i kao teško oklopljena konjica.
Godine 1341. izbija novi rat između Srbije i Romeje. Do jeseni 1345. kralj Stefan Dušan je uspostavio vlast po gotovo čitavoj Makedoniji izuzev Soluna, da bi svoju drugu kampanju širenja države na jug završio u jednom od najbitnijih gradova Romejske imperije, u Seru, gde je od strane Vlastele proglašen za cara. U proleće naredne godine, preciznije na Vaskrs, Stefan Dušan je zvanično okrunjen za samodržavnog cara Srba i Grka. Njegov tadašnji i najljući suparnik i nekadašnji saveznik Jovan Kantakuzin, učesnik građanskog rata u svojoj otadžbini, ne ostaje ravnodušan na taj potez vladara Srbije. Iste godine i on biva krunisan za cara, a u svojoj istoriji, gde je beležio i period svoje vladavine, će kasnije zapisati: i savjetovala je da ne čeka vojsku koja se sprema da ga sledi, nego da uzme Germane koji mu kralj i ona budu dodelili, uvek spremne za vojevanje jer su plaćenici. Dušan i Jelena su 1342. Kantakuzinu dali Palmana i Tetonce, kao i Jeleninu katalansku kompaniju na korišćenje, da bi zajedno sa njima krenuo na grad Ber. Naredne godine dolazi do raskida saveza između dvojice vladara. Katalanska kompanija vođena Juanom de Peraltom odlazi u redove Kantakuzina, ali Palman ostaje veran gospodaru Srbije. Palman i njegova kompanija su učestvovali i u daljim pohodima, sada već cara Dušana. Godine 1350. car Jovan Kantakuzin je napao Ber, gde je nemačka garda bila stacionirana. Palman je hrabro komandovao odbranom grada, ali je na kraju tvrđava pala. Kantakuzin ih je poštedeo iz poštovanja i dozvolio im da se vrate Dušanu u Srbiju pod punom ratnom opremom. Grad nije dugo ostao u rukama Kantakuzina, pošto ga je vrlo brzo car Dušan vratio u sastav Srpskog carstva. Vlastela ili vlasteličići koji dolaze na dvor carev, ili Grk, ili Nemac, ili Srbin, ili koji god drugi vlastelin, ako dovede sa sobom razbojnika ili lopova, da se onaj gospodar kazni kao lopov i razbojnik. Stoji u 173. članu Dušanovog zakonika, nastalom 1354. godine. Pod terminom Nemci podrazumeva se Tevtonska kompanija, što nam pokazuje pravnu jednakost između svih naroda carstva, čak i vlasteoskih krugova. Porazom Dušanovih snaga kod Idimotike oktobra 1352. od strane Kantakuzinovih saveznika Turaka, caru se otvaraju novi horizonti. Gospodar severoistočnog Mediterana pretnju iz Azije shvatio je vrlo ozbiljno, počevši sa kovanjem planova o krstaškom pohodu protiv nevernika. Igrom slučaja, u isto vreme je počela izbijati tenzija i na severnoj granici Srpskog carstva, odakle se ugarski kralj Lajoš Veliki spremao za vojnu kampanju velikih razmera. To je nagnalo cara Stefana da otvori sve karte za stolom. Koliko god je odolevao, nije smeo rizikovati da država bude okružena Turcima sa jedne i Ugarima sa druge strane, kao i Kantakuzinovim romijskim carstvom koje nikada nije trebalo podcenjivati. Dušan je imao i kec u rukavu, papsku kuriju, odnosno rimskog papu Inoćentija VI. Posle konsultacija sa Vlastelom, u proleće 1354. Dušan šalje Nikolu Buću na pregovore sa poglavarom Zapadne crkve. U leto iste godine izaslanici stižu u papsku rezidenciju kod Avinjona, gde poručuju da će car Srbije prihvatiti uniju ukoliko ga papa proglasi za kapetana hrišćana u krstaškom ratu. Decembra 1354. papa šalje pismo na srpski dvor, u kojem poručuje da prihvata carev predlog i da šalje 2 legata u Srbiju na završetak pregovora. To su bili biskup Vartolomej od Trogira i Petar Toma, Francuz sa Sicilije. Papa Inoćentije je takođe poslao pisma i drugim bitnim i uticajnim ličnostima na dvoru Nemanjića, a to su carica Jelena, mladi kralj Uroš, patrijarh Joanikije, Sevastokrator Dejan, veliki logotet Gojko, despot Jovan Oliver, kesar Preljub i kapetan garde
Palman od Littenberga. Legati su se sa carem sastali u Krupištima kod Bregalnice u proleće 1355. a opis tih događaja sačuvan je u žitiju Petra Tome, napisanom od strane njegovog učenika Filipa Mezijera. On opisuje dolazak na dvor vladara Raške, odnosno Srbije, za koga izričito napominje kako je tokom svog vladanja bio najveći čovek po telesnoj građi na svetu i strašan po izgledu. Iako je dobio upozorenje da mora slediti običaje na srpskom dvoru, on je odbio da se pokloni Stefanu Dušanu, stvorivši i sebi i svom saputniku ne samo veliku neprijatnost, već i opasnost po život. To je stvorilo hladnu atmosferu, a Filip Mezijer, prema priznanjima svog učitelja koje je zapisao u žitiju, još kaže kako je Dušan gordo primio papinog izaslanika, obraćajući mu se opasno i arogantno. Situacija se smirila. Petar Toma je ostao neko vreme u Srbiji. Evo kako Filip Mezijer opisuje dalji tok događaja. Sam brat Petar je uvek i svakodnevno priređivao božansku službu. Na posledku, kada je tiranski gospodar postao nemilostiv, on pokazao izrazitu netrpeljivost prema rimskoj crkvi. Naredio je da ni jedan vernik rimske crkve ne sme da prisustvuje svetoj misiji brata Petra pod pretnjom da će biti oslepljen. Tu su bili mnogi odabrani Nemci i drugi plaćenici cara. Nakon što se to pročulo, strah i trepet obuze sve vernike rimske crkve. Beše tamo 300 nemačkih vernika, a kad se sveta misa završi, s velikim poklanjanjem car je došao sa ljutitim izrazom lica, te ih upita: "Kako ste smeli da ne poslušate moje naređenje? Niste li znali da sam izdao naredbu kako će svako biti oslepljen ako bude slušao svetu misu ovog našeg neprijatelja?" A nemački vojnik, duhom svetim nadahnut i ohrabren od mog oca, odgovori gospodaru za sve druge govoreći: "Jesmo čuli tvoju naredbu, veličanstvo, ali se mi više bojimo Boga nego tebe. Dobro znaš da smo svi mi rimokatolici i vernici rimske crkve. Ukoliko želiš da nas oslepiš, spremni smo ne samo na to, već smo spremni i umreti za rimokatoličku veru." A kada gospodar ču takve reči, nadahnut od Boga poče da se smeje i čudi ovakvoj tvrdoj veri apostolskog poslanika i nemačkih vernika. I od tog trenutka brat Petar dobi veliko poštovanje od samog cara, što nije lako opisati. Iako je jasno da se celo ovo svedočanstvo ne može u potpunosti uzeti za ozbiljno, jer Filip Mezijer nije bio očevidac, jedno jeste sigurno: Palman je bio jedan od najbitnijih ličnosti na dvoru cara Dušana i možda i jedini koji se ikada oglušio o njegovo naređenje. U jesen iste godine Palman je poveo svoju kompaniju u poslednju ozbiljnu i u izvorima zabeleženu akciju. Na adresu carskog dvora stigla je molba za pomoć. Dušanova sestra Jelena, udovica Mladena III. Šubića, našla se pod pritiskom ugarskog kralja da preda svoje posede. Iako je car napokon obezbedio mir na severnim granicama posle nekoliko godina pretnji, morao je odgovoriti svojoj sestri. Venecija je takođe videla priliku da ugrabi Jelenine posede u Dalmaciji, preciznije Klis i Skradin. Poslata su dva odreda u pomoć. Jedan vođen Đurašom Ilijićem, pomoći i viteškom dostojanstvu trećem vitezu cara Dušana, i drugi pod komandom prvog među vitezovima, kapetana Palmana. Stigli su sredinom novembra. Đuraš je branio Skradin, a Palman Klis. Znajući da neće moći dugo da izdrže, car Dušan je otpočeo pregovore sa Venecijom početkom decembra, koji je trebao prodati oba grada za određenu sumu novca. Kada se činilo da će se ugarski pritisak regulisati i da će se Jelena Nemanjić-Šubić izvući, bodež direktno u srce ubada srpsko carstvo. 20. decembra 1355. ni mesec dana nakon odpočinjenja pregovora sa Mlečanima, gospodin car iznenada umire.
pregovori padaju u vodu. Početkom januara 1356. vest o smrti najmoćnijeg čoveka jugoistočne Evrope potresla je Dalmaciju. Moral vojske je bio zasigurno devastiran. Gradovi padaju u ruke neprijatelju, Jelena gubi političku moć, ali Palman, iako sigurno slomljen, i dalje kako tako odoleva. Nemački vitez je držao Klis sve do marta 1356. kada ga je konačno morao predati. Iako mu je bilo preko 60 godina, ovaj alpski ratnik nije želeo da se ostavi mača sve dok nije nateran na to. Pošto njegov gospodar više nije bio među živima, nije imao ko više da ga plaća. Kompanija se najverovatnije raspala. Tevtonska garda, glavni oslonac sile i moći Stefana Dušana, više se nije pominjalo u izvorima. Posle svega Palman je preživeo i poživeo. Ne zna se gde je tačno otišao nakon pada Klisa, ali je to najverovatnije bila ili Dubrovačka republika ili Srpsko carstvo. Iako je daleko manje poznat, Palmanova viteška veština i zasluge koje je imao u stvaranju Srpskog carstva ne mogu ostaviti ime manje kvalitetnog kalupa u odnosu na njegove najpoznatije savremenike, kao što su Ruđer de Flor ili John Hawkwood. Zahvaljujući testamentu uglednog trgovca Menče Menčetića iz 1363. znamo da je Palman tada sigurno bio živ. U njemu stoji kako ovaj Dubrovčanin ostavlja 40 hiperpera Palmanu, koji je u prošlosti vojevao u Sklavoniji, to jest Srbiji. To bi značilo da je Palman najverovatnije otišao u penziju nakon smrti cara Dušana. Ne zna se gde je preminuo ni kada. Otišao je na isti način kao što je i došao. Tiho, kao vetar koji u sumrak nestaje u daljini, ostavljajući za sobom samo šapat sećanja, nevidljiv trag u vremenu koji bledi, ali nikada ne nestaje u dušama onih koji su znali njegovu priču. Ich bin Palman von Wittenberg, ein Tjutsch Ritter des Kaisers Stephan.